त्रिपुरा। त्रिपुरा की प्रमुख नदी का नाम गोमती नदी है। त्रिपुरा में त्रिपुरी और बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा का सुंदरी टेम्पल सच में बहुत सुंदर है। त्रिपुरा का नीर महल बहुत फेमस है जो रुद्र सागर लेक के बीचों बीच है। Tabuk social media wo omang pli kaisa jehino viral langai tongo India ni kaisa jani mani TV serial Tarak Mehta ka Ulta Chashma wo chini Tripura ni mung mention khaimani ba ullekh khaimani viral langai tongo Tarak Mehta ka Ulta Chashma ni kaisa episode to chini Tripura ni sombonde kwbangma information rok salaimani tei phunukjakmani tai jepuro social media o ba TV serial o Tarak Mehta ni episode telecast wngmani pore kano video viral langai tongkha hangkai norokhe o mangpili nugui tamo wansuka kaisa India ni jana mana famous TV serial Tarak Mehta ka Ulta Chashma o chini Tripura ni sombonde amte hai information rwjakmani nugui norokhe tamo wansuka je chini Tripura haste boda Bharat ha kotorni kubun haste hai sinimung mankha kisa comment khai sadi tai ani video no nok jodi no sajak like subscribe share khadi mote haite bo kotal video rok manani bagui।